Ada sawetara 12.000 pura ane ada di Bali. Ene mawinan Bali kesambat Pulau Seribu Pura. Saking lione ada pura di Bali, ada besik pura unik ane madan Pura Luhur Catur Kandepat Sari, Pengideran Dewata Nawasanga. Ane ada di wilayah Banjar Pondok Desa Pekuyangan Kaje, Kecamatan Denpasar Timur. Uli adan pura ene kaitange ajaran kandepat. Kande mearti tutur, petuah, cerita, tetingkah, kesaktian, kesidian, lan kawisesan. Pat berarti empat, lan sari mearti utama. Dewa biang mangku pangempon pura nyeritang, pura kandepat sari ene tongos nunas papat ajaran utama ilmu kewisesan. Biang mangku ngortang, sejatene pura ene adan lengkapne Pura Luhur Catur Kandepat Sari, Pengideran Dewata Nawasanga. Adane ento kaitange teken palinggih ane ada Asia, ane dadi stana Dewata Nawasanga. Sakewala tusing ada ane nawang, ipidan purane ane bangune, nyen ane ngewangun, lan tujuan kewangone. Cerita ane ada di masyarakat, pura ene kewangun oleh leluhur biang mangku ane mewaste ide betara ibu. Ceritane dugas ide betara ibu ngembas putra sane madan idewe gede alit. Dugas embas anake alit ento tusing ngelah pungset lan ari-ari. Uli dugas ento kewangun pura lan kaitange teken tutur kandepat. Kone tusing jelema biasa ane ngewangun purane ene, nanging pengayah utawi wong samar ane teke uli meilehan. Palinggih ane ada di Pura Luhur Catur Kandepat Sari, Pengideran Dewata Nawasanga, ane pertama palinggih Hyang Siwa, tongosne di tengah-tengah. Bangunan palinggihne ene ngelah sisi ane patuh melihat ke papat penjuru mata angin, ajak ngelah pitu undagan di soang-soang sisene. Ane nomor 2, palinggih Hyang Iswara, merupa Padma Capah. Palinggih ene ada di dangin palinggih betara siwa melihat kau. Ane nomor 3, palinggih Hyang Maeswara, tongosne ada di kajekangin marupa dugul tumpang kutus. Ane nomor 4, palinggih Hyang Brahma, ane ada di sisi kaje. Ane kelima, palinggih Hyang Rudra, ane ada di kaje kauh, merupa pelinggih dugul tumpang telu. Ane keenam, pelinggih Hyang Mahadewa, tongosne di sisi kauh melihat kangin, merupa Padma Capah. Ane kepitu, palinggih Hyang Sangkara, ane ada di kelot, marupa pelinggih dugul tumpang 3 melihat kaje kangin. Ane kekutus ada pelinggih Hyang Wisnu, tongosne di sisi kelot melihat kaje, merupa Padma Capah. Ane kesia ada pelinggih Hyang Sambu, tongosne di sisi kelot kangin, melihat kelot kauh, merupa pelinggih dugul tumpang 6. Lenan teken Asia pelinggih utama, masih ada pelinggih Ratu Ayu Mas Meketel, ane ada di tengah-tengah pelinggih Hyang Wisnu lan Hyang Sambu. Bentukne merupa piasan sakepat melihat kaje. Pelinggih lenan ane kondan mekelo kewangun, ada pelinggih Ratu Kidul lan pelinggih Dewi Kuan Yin, ane ada di sisi paling kaje melihat kelot.
Lenan teken pelinggih di pura luhur catur kandepat sari masih ada sesunan legong dedari lan rangde ane dadi linggih Ratu Ayu Mas Meketel. Tusing warga ditongosi entogen ane nangkil di purane ene, nanging krame luar Bali masih liu nangkil. Minekadi, Semarang, Madura, Jawa lan Kalimantan. Tetujone nangkil masih megenepan, minekadi melukat, meditasi, nunas tambe, nunas keturunan, lan nunas kesidian ring catursana utawi kandepat.